Jarub jatend piny Rigathi Gachagua en achiel kuom jotelo mochopo e iko mar japuonj ne Julius Kano Ndumbi mar secondary machon ma Kianyaga. Nyasi ma timre skund primary e gweng' ma Ndungu e kar chung' od bura ma Gichugu. Motelo ne mano, Gachagua otimo romo kod jodak ma Kagio kod Kutus kendo telo kata temo liro it jodak ma Mount Kenya mondo obedi achiel. Gachagua wacho ni masawa mar Kenya ok noyie mondo pogre nikech weche mag siasa. Tufanyie watu kazi. Because the last time nilikuwa hapa kuona mwalimu, nilitaja MCA karibu watu wanipige. Alikuwa amekataa kufanya kazi. So tufanyie wananchi kazi. Na tuache mambo mingi, siasa mingi ya kutafuta viti. Hii viti inapeanwa na Mungu. Ngoja wakati wako Mungu atakupatia ile amekupangia. It's God who gives leadership. Pana sumbuka sana, pana lala. Sasa tuko 2024. Wengine watu wanapanga 2032. Nani anajua kama utakuwa uhai? Yeah, I mean, surely, good people, let's work for the people. We have just come from an election. Si tumetoka uchaguzi juzi. Sasa hii maneno ati nani atakuwa hii, sijui nani, sijui tupange nini. Sasa what is all that?